Podrška, energija, istrajnost, saosećanje, upornost. Kada bi postojala jedna reč kojom bi se opisala princeza Katarina, bila bi to svaka od ovih reči, ali ni jedna od njih ne bi bila dovoljna. 2013. je izuzetno važna godina u životu princeze Katarine iz više razloga. U 28 godina braka sa njegovim kraljevskim visočanstvom, prestolonaslednikom Aleksandrom, a naročito poslednjih 12 godina od njihovog povratka u Srbiju, njihov san je bio da vide prestolonaslednikovog oca, njegovo veličanstvo kralja Petra II, majku, kraljicu Aleksandru i baku, kraljicu Mariju, ponovo sa svojim precima u porodičnom mauzoleju na Oplencu. Ove godine ovaj san je konačno postao stvarnost. Ovaj, u jednu ruku, veoma ličan i emotivni događaj bio je događaj od velikog istorijskog značaja za Srbiju. Princeza Katarina je bila uz svog supruga i narod u Srbiji. Posvećena žena svom suprugu, voljena majka njihove dece, nežna baka svojim unucima. Ona je uvek tu za njih, njenu porodicu, kao i oni za nju. Majka za mnoge i majka svojoj naciji. Ruka koja pomaže. Žena velikog srca. Filantropiju koja je naučena od malih nogu, zahvaljujući svojim roditeljima, ona vidi kao način života. Veoma aktivna u radu svojih humanitarnih organizacija u Srbiji i inostranstvu, princeza Katarina je posetila mnoga mesta ove godine i mnogima donela radost. Našoj princezi Katarini od deci iz prihvatilišta. U san nam je došla vila i šapnula, sutra dolazi princeza Katarina. Naša princeza mila, draga, dolazi kod vilenjaka. Njena smo deca svi od reda. Ona nas čuva, ona nas ne da. Ruke njene, tople i meke. Podelit će deci poklone retke. Reči njene nose lastavice vesele, sjajne i radosne ptice. Ona daje utehu i veru, o ljubavi priča kao o svemiru. Beskrajna je ljubav koju deci daje i zato će njeno ime večito da traje. Blago deci za trenutke sjajne, okrenut će snove trajne i bajne. Uznemirena zbog prevelikog broja prerano rođenih beba i patnje beba i dece, nemirna zbog dece bez roditeljskog staranja, zabrinuta zbog dece sa specijalnim potrebama, ona je izabrala da ne sedi po strani, već umesto toga usmerava svu svoju energiju u prikupljanje što je moguće više pomoći. Za 12 godina u svom domu ona deli najradosnije dane sa njima. Ove godine, još jednom, zajedno sa prestolonaslednikom Aleksandrom i svojom decom, zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Lifeline iz Čikaga, podelila je radost Božića sa više od 1200 dece bez roditeljskog staranja, decom sa invaliditetom, izbeglom i raseljenom decom iz svih delova Srbije. A one koji nisu mogli da joj se pridruže na Belom dvoru, ona je otišla da poseti na ovaj radostan dan. Za Uskrs u svom domu ugostila je preko 1200 mališana. I ona je tu za sve. U trenucima najveće potrebe ona je tu
da pomogne i obezbedi obdanište kada ono ne postoji. Ona je tu da donese namirnice kada one nedostaju. Ona je tu da donese radost kada postoji patnja. Ona je tu. Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Katarina nije zaboravila starije osobe, one koje su čitav život doprinosile ovom društvu, a sada, u svom starijem dobu, našle utočište i ruku koja pomaže u domovima za starija lica. Ona traži svetlo i nalazi ga na kraju tunela. Uz pomoć svojih prijatelja, ona se postarala da ove godine Srbija dobije svoj palijativni centar. Ovde, po prvi put u Srbiji, pacijenti u podmaklom stadijumu svoje bolesti mogu da dođu i dobiju negu i pažnju, fizičku, emocionalnu, duhovnu i društvenu podršku. Ona pažljivo pokušava da poveća kvalitet života mnogima u njihovim poslednjim danima. Njena misija pomoći daje joj snagu da nastavi. Kada ne zna odgovor, ona traži savet. Kada joj neko traži pomoć, ona traži rešenje dok ga ne pronađe. Kada problem postoji, ona daje sve od sebe da ga reši. Svojom energijom i entuzijazmom ona pleni ljude. Njena posvećenost je zarazna. Podrška su joj mnogi, od najuglednijih lekara preko sportista do poslovnih ljudi, svi koji žele da je vide da uspe u svojoj misiji. Kraljevski medicinski odbor ju je uvek podržavao kroz njen rad i pomagao joj da donese najvažnije odluke. I ovde nije kraj. Uz nju je armija naših lekara spremnih da iz svih krajeva sveta dođu da pomognu našem narodu. Uz nju su srpska ministarstva i institucije. Uz nju su svi koji dele njen san. Ona se stara da donese pomoć Srbiji kada god može, od medicinskih sredstava i najpotrebnije opreme kroz podizanje svesti o bolesti. Njena dugogodišnja saradnja sa mnogim međunarodnim institucijama dovela je mnogobrojne stručnjake u Srbiju da pomognu i promene nekada i nemoguće u moguće. Ona radi na tome da pruži najbolju moguću medicinsku negu dostupnu svima i stara se da je nivo obrazovanja naših lekara što bliži onima u razvijenim zemljama. Zbog toga ona se stara da njene humanitarne organizacije u Srbiji i inostranstvu budu stalno aktivne u obezbeđivanju pomoći i da dodatne medicinske obuke za lekare iz Srbije u najboljim institucijama u svetu nisu samo san. Zahvaljujući princezi Katarini i zahvaljujući fondaciji princeze Katarine, kao i mojoj načelnici, mojoj profesorki, mom mentoru, profesorki doktorki Neveni Sečen, koja je član Kraljevskog medicinskog odbora, ja sam u februaru ove godine boravila 2 nedelje u jednoj prestižnoj i zaista izuzetnoj medicinskoj ustanovi, to je MD Anderson Cancer Centar u Houstonu, Teksasu. U toku boravka u Teksasu mi smo, zahvaljujući princezi Katarini, ostvarili kontakte kako sa medicinskim radnicima, tako i sa nemedicinskim osobljem, odnosno ljudima koji su iz Srbije i koji žive tamo, i tad smo shvatili da, zahvaljujući princezi Katarini, na sam pomen njenog imena, mi smo imali otvorena vrata u raznim komunikacijama. I ono što mi želimo da naglasimo, a što sam ja posebno i videla u MD Anderson Cancer Centru, a to je da svakom bolesniku pristup mora da bude individualan, odnosno da moramo jako dobro da procenimo koje su štete, a koje su koristi od bilo kog oblika lečenja, pa samim tim i hemioterapije. Po dolasku u Srbiju imala sam prilike da već tokom prvog snimanja PET CT-a kod nas primenim sve novine koje se tiču interpretacije PET CT nalaza koje sam prenela kolegama. Mislim da je ovo iskustvo izuzetno bitno za Srbiju i medicinski sistem u Srbiji iz razloga što u Srbiji ne postoji trening centar koji obučava lekare, specijaliste nuklearne medicine da vrše interpretaciju ovakvih vrste nalaza. I zbog toga je praktično svaka edukacija koja se desi negdje u inostranstvu za nas od izuzetno velikog značaja. Evo i doktorka Nikoletić i ja, mi se praktično osjećamo kao deo tima princeze Katarine. Zahvaljujući njoj smo imali ovako divno životno iskustvo. Moram da pomenem da sam posetio i bio praktično na akademskom programu u jednoj od 3 najbolje američke klinike za lečenje dece koji imaju probleme sa srcem. To je dečja klinika u Teksasu, u Houstonu,
Texas Children's Hospital, Heart Center, ali moram da zahvalim princezi Katarini i njenoj fondaciji koji su mi pomogli jako na mom odlasku. Stečena saznanja kroz ta internacionalna iskustva, kada se spoje sa saznanjima, i opet kažem, ne mogu da zaboravim svoje profesore, sa saznanjima koje smo sticali u našoj zemlji, su od suštinske pomoći. Siguran sam da je sve ovo i svaka naša iskustva, da li moje ili nekog od mojih kolega, jako bitno u poboljšanju daljeg rada naših službi u našoj zemlji. Tako nešto može da dovede do finalnog cilja koji nam je svima najznačajniji, a to je poboljšanje zdravlja naše dece i ljudi u našoj zemlji. Ali ona takođe poziva svet da dođe u Srbiju. Ove godine po 4. put. Ove godine je više od 80 vrhunskih srpskih stručnjaka iz dijaspore došlo da podeli svoje znanje i ekspertizu sa svojim kolegama u Srbiji u toku konferencije Srpske medicinske dijaspore. Ovaj aktivni doprinos nacionalnim zdravstvenim programima Republike Srbije je uvek dobrodošao i dobro prihvaćen. Mnoga partnerstva se pretvaraju u prava prijateljstva i sve sa ciljem da se ode korak dalje i da se pomogne još više. I povrh toga, ona je veoma aktivan član svoje zajednice. Ona se trudi da ima vremena da zajedno sa svojim suprugom, prestolonaslednikom Aleksandrom, poseti sve delove Srbije i pruži podršku kada god može. Ona se trudi da poseti svoje prijatelje u inostranstvu. I ona se trudi da se njeni snovi ostvare.